me mamu nyina adwo na enne eye wokuada se ne yeda eye no sabre Asumasem bre na aduru nti baabi obi bia wo tuwakonwan na menso maba na se ne eye ne da no ya na se ye be hwedwumedi ase a ya me de bɔ matrase ne se ya na me yihu ne me bi kakra kire mu sanse niema bebre etime tutu oni padasani ewo na brabom ya na wonte ase ebi betimi aye ekachiri de bi ebeto a woni beba ahoso no na wudwetira a wode danda wonsa no na hye enye no nko abayade etime to ebeduru so obeje oba ne nkwa no na usika nyina no so wode bo ho bra no na no nso ahye sara nso na abawuo mpofiri mu eba na de ya edimu akotene kura ne ye oyere ana okunuwo a etoyen saa ne manu bi etototo yen aya yenhuntin na nananum nya asensin bi se Asumasem sanse ya na ne bi asumaye eno nso ene ye dwumadie ewo Adom TV so a ya today Asumasem medende nana ose chombrefa kwa ubukuru wa hene eneme bi na me bedi dwumadie anim ede amawo na sede yeda ye no na sabre yebekwa akoto nkra me yeba yede nkomo nketenkete ebe hya ase enti tweme me to nkra ba yo omaima medamase se munya me ho abotre na makwa akoto nkra de aba sede me di kan ma wote ye no ye won nkomo nketenkete a ye bedi no simedu a edi animu yi no na ye ne mansoa heba centerfo na ewo ha ti de edi kan no na me wa friendship apa afise se na ye nyina na yete ase na munum se mansoa de wanya ba he na eden ya simedu no obi ka de kire yen na woma ye hwemfoni no ansa na ye hwemfoni ni wi a na fe mabisa no honsem ebi anenam wo yade mu ana wonu ebi yade mu na watimi ayi ano aman ayaresani adansidi a efi mansoa herbal center ebadie eye nwanwa me de na nesi ansa na me bani for some few months be at 1 month be and I will say a Koda hospital I say estro e dey so akola into me because dey bia na your hospital e na obi try mansoa herbal center hanom ba no kranya me ye ba hanom me hu difference be 6 months ni ade na ni akola ne kra bi me say no o very very active oko school o ye bibia normal enti bestre omo amutifi omo si omo ba estro ne ya akola yare bia o de ba hanom doctor no very very good. A very very good parent me di ho adanse say what's our problem na ment na fie na unsu na on how ho kra o ba doctor no e quick action obey no fast kra mo intimate say yare bia o de ba gbenya wa yare say nyankopon pa na e use no onye 419 doctor kra e correct nti yes rest obia betum de ne yare aba ewo mansoa heba center de ahabamma ne edidi dwuma wa ha habamma ene aduane a wudi ebeboa wo ewo nkra batam hensa won kran ha teshi tantra na ni mfadama bebi a wo bia ne se de wo yare nti bia no oba enida so ho ma from mansoa herbal center ewo 0272 019 917 ana 0549 648 362 mansoa heba center healing our portion ajise wamba. Doctor, ni ayehwe yi enkwada de esoro kawon de ya na de enimu asebu ho a na eyehuraye ana bobabuboi ena ma se wa amane nsa anye ha na esoro aka ne se de ma me ke ne je se busumi bia esoro kanaba busumi bia esoro kanaba adan ne ya na nkwada ne bi sa na ema we etimi ye wo nana medawase ewa konya sonka odi amame ewo dwumadie so dedi kan no pese mesra konya wo nche na me magana fo afishia passion ko kwan so okay
mechia amanfo a yafi atwa mu ene afi a hyase mo koma so aheba center krabata bia mo gima yaresa mo ama no ne a ye hwe mo yema mu ahaba ma nyina de ma ne mo nyina nso no ma mo nyina afihia pa ye sanso e de afihia pa ma ye adwuma yefo nyina se yakopon kasa mama hoode na da ne da no bebi bia mo kwakwati ahaba bebia ne ye de sayare a enye adwuma ene mo working ne ko nyina nso ye adwuma ye sanso mi sanso de afihia pa mu odin sonko e de ma me ho kani mo de aboa company e fiti ase e be pemenne me sande afihia pa sonko e ma Mr. Moses Edu me yere e papa afihia pa sonko en koma mu nyina nana de tene se yo nkola ni bi wo ho a yinsem mu no yare nketenkete ha akola no da yefun mu ewo yefunu mu ho nti ye wo ne ba afide ne wo mogya ne mu nti nipadua ni nya hoden papa nti sentuntum anasa abwa kakra bi ka ne pe na yi yare bi apue na nipadua ni nya hoden nti na wotwi bi anasa busum bi ya no se yare bi ammo no soro kra tumi yeden eche no nti se meka akomu yi a dodo na ye fi abose no nti ba bebi wa obi oba manso aheba center osio doctor mini yefunu oba nye mo haban ne ufa yefunu a ye ma start aban antinenta rekọ aban doctor aban be hwew ne de haba ma na fa ase se de be ya yefunu be ye den akra no ho be banyu akra no be ye kama obu okra di mfiti ase no doctor be di kan operation CS ansa na wawo de otosu no mpese obeye kro ba manso aheba center ye ma na haba ma sa de otosu mi so wawo kama abra se kan no eye na wo ka se enkwala ne ya na eye awusuo mu na woni nya yade no se akwada bia so benya yade a nefri o maame no den na obakama abatan a bia won no ekosa atibie mu betimi ada no won sakakra yo na me da se ya abatan je dika hodie ni ka ho se da bia ye fa ye fran nyama bebere ho aye ntumi ye ya na ye nsa akwadwira ye fu ne hye me so ne ade ohu na ntina ase nso emu anketeme ntontom e ka no ne ade doctor duom dia ma no obehwem anom no na onhwem nnom ne sade ye wo so ye na efoma du nketenkete ai wo so ye ne bu ho mpempo so beti dimpo nti awaye no ho abefo nti akora no beba no ye no fo ahoden bia ne mu hwe kane nkola ne ewo mo na ahoden ne wo nkola ne na hwe ne abefo nkola aba ahoden hye da ne mu na odi ahaba ne kane pe na ya ye ewo ne mu bia be nse atu obu obi sa akola kito be nse typhoid ha no na se nkola aba na nkola bebire be nse diabetes ahi che yare be nse ha nkola nkuma edinje ye omo mpese de haba ma no ebetu na odi wa hama kakra di pushi omo sesa omo ne ade a ebo nkola ma ho de ye de ebo omo dompe mu eye enti se soro ka obi ba meto aso a na chere sakwada no na bosu no mu a ode sha ase no na nhye yie nti etwa se nhaba ma bi eba be di aginamu ewo ho de tu yare na sifi ni pedua ni anya sa ayi so a bosum yense bia so ko doctor we se nna na no besu gu me so said ye course no mpe because e ya na aka no o school kra na aka na epeja no ye him ni sa na ye de ko doctor ya mana school ko na ye basanti osre ye fa ye mu no na nka say adikitu make na na ye wo bebre o mususu asin say you aya dia haba maka o mu ahode aba ene o abrantie bi oba ho over 24 years Ulika mba ye bosom ba akopɛ ne mahwe be bɔ ne testimony wa ya mpesa advance de nipa na ho ne woto complete right na no ba na ne kilos nye 102 wa ho omu de ne chimro bia so mbe ya yaresa to bi che no manso na oba ye no si o me ba yare edie ya si nsuo na afa no na se na mse ka akoma tu ye se nsuo na afa no se yin nsuo na afa no e de haba ma be ka no e de tv na advance de be ba na no ba wa ye kama ye bo na dance die ni wa ha mre die be ba manso ade ya die bia se ye dwunso ya die se ye offense ye funu se ya ba se me ka se wa ha ba mi wo wa nipa na ni ti senkra wo hwa e ma ni so da ho da ku bi de be fie ha eye afi wo se
stroke ana enwudwe yeah yen hwe no nso mfoni na afi minyi kosa no nso mra yo nana ayaresani adansidia efi mansowa herbal center ebadie eye nwanwa acha me Christiana na akoshilamti ye father ma noko efemi she we honey the 24th for last month iye no aka ya juye juye ni shano ni naka feel fine ni kanu ehwe ni jepo agbana no sani jepo o be ni je chele o nye na ni wafa shinu cho dromo ni bi rush me ka bi ni ngodromo ni tashi na ka ke ko wa ke to monyo ko me mi na we wale ho jin akambe wale mo femo ni no ko ba febu alo be wale bomo de no hia foi ka ba na ka hospital na kwabo ojogba na you Adom ewo man so aheba center de ahabamma na edidi dwuma wa ha habamma ene aduane awudi ebeboa wo ewo nkra batam yensa wo nkran ha teshi tantra na new fadama bebi a wo bia ne se de wo yare nti bia no oba enida so ho ma from Mansowa Herbal Center ewo 0272 019 917 ana 0549 648 362 Mansowa Herbal Center healing our portion ajise wamba yo de na menimu no nanka yetete ho de obehwese wo bi anya stroke ana anwodwe a na wanyini nanso ene no asemrante ne mabaawa ne won epagaba no obehwe kutukuru na aka no na wo ye no hwie nyeye adentia na na yenia ne die ndi kan ede bia me ko TV so ya me kase ekuafo ne mwaye na fertilizer ahodo a wode gu nnuane ne so no ne pesticides ahodo ekom no na ya na dose no do ya wie ne sa ya dia abafie so ya na ncheche no so dose no do ewia ne aposa ne ma artificial ne ma ya san so die gum tide bia na ma ntini mojojo tentem okay nti emfa ho ne exercise do a wo beye na ma ntini mojojo nti aya nhwie nnuane die ne yie se hwie nnuane die ne yie a eboa so bi obi nya stroke no ba Mansowa Herbal Center mami ebo na dance ya chi ni one day that day na ye mane na nte oye kama iti na ye kan say ye obi ka say ye ntrikisi ana say ye ni bebi entin bebi asisi ye ni bebi e besoso na emu asane wo oba na nsa na yesei oba wonim na ye bebi ensanim ye be ne kama ama nya se ye betwe wo nsa ne ye be ye wa kwan ye de fa so na nkrabate bi abeko bia nso no ye wa habamma the same thing said the offer dama sa na woteshi sa na wotantra na kwan me fa so a me sa ya de offer dama okoteshi asa pepepe okotantra sa pepepe abusuafo ne number no na aba mo television na se na said the work ya no wo nkrabata ne bi nso ehe ne he na ya amowo ase wo bi enyanwodwe ana stroke ya obetimi atwimirika no aba ho ana ye obi o teshi no e wo twibro mana road ho ma me fa na ma ni ntudwa me na mesu ni na betudwa na ne promotion bi onipa koye ye guso anfo betumi akọ na teshi number no e grow e 0238 43 50 49 0238 43 50 49 ni esan so ba ko tantra no mo amodo mi St John's ne Asumasem ne ade na mbetumi aba tantra ho tantra ne 050 479 5293 050 479 5293 mo fresa na mbesi amwe bia mo pe bia no mo sabeka yo abusuafo amwe bia wo pe won sabeka na wo hwe nkomo nkitenkite e di ye ya efa ni pedua ne ho na wachire bi di achire ho ebi a minim ne hawo nti o twiro number na ba bi e ben wo no koho na nso konya wo ayaresa wie ye to nkre to sumienu aba montwen yo abusiafo madam asibio se mwenya me ho abotre na makwa akoto nkra etusumienu aba
na monim sɛ de ya no ya na me de akan nebuo no na ya na me de hyemase san sɛ de di kan de we kan sɛ kudi nkɔmɔ nkete na ɔtena echi efie dai eye fofie na ade chememenda ya na ya anwona tete no de na saa bre no na obi kwa kudi eduro wo gare so a ana ne wadi a wokɔ akɔda ase no saa bre na ɔkɔ gare so nti fofie no ba ade chi a na ya anwona na kana awotwe na kese no nso aduro ho na no nsa be ka kyerem sɛ ya ne binu wo hɔ a mema wo na frinsi apa na de me komia me die mu me di kan de akwa ko free emprai so aguna abusua pani a woda agunafo nyina no e emprai so ye opani misa eneje opani misa me mo wa frinsi apa o me fi hɔ a na me kɔ obo ɛhɔ nso obo agunafo opani a woda wan no o ye busua pani ene opani kwaku esante tado osanso eyafraso afo hene ewo obo ahimfie asana fe mabanko etia na no nso opani kofisafo ono nso na da agunafo nyina ano ewo nko etia opani safo nso memo afrensi apa o na ne kura no meboafo ewo adwuma mu ha eye ana ne boama ono nso so oto nsafre wo nuanom nyina yakɔ nuanom a ne jama na fe ne maame ma ne o maame nuama se ne maame aye no eye okyinachi efie yi na wone be hya ase ewo atwea na wonde akwakosi ne kwasi ada nti oreto nsafre ne nuanom nyina se mo me yankwa atwea na ne maame aye no nkogya ona wone nye ne kura emayi se no adade a na ne ene ewo so ne se ene ne nansa na yiwura afefoforo eye emfie empimienu ani dumotwe emu ye de age na wa atu na de ebisa ne se sunsumu no ye wakwankyere bi a ebetimi aboaye na yetimi anya nkunimdie ewo afiri mu nyina ana ye mfa no yo saa na enko na ene yasema yibusa ne se spiritual insight into 2018 inti day na yebenya anase yebefiafia ho bra yesi saa afifure mu na ene ye ne prophet Abednego na asan ehia prophet yeja akwaba yeja afrinsia pa afin kombetu ye afisa se ni nyina apomodi bia pepepe right yo na minim se bi abebo mpaye kakra na ye nkones yo ye bedero ade ase okay oh yeja wosoro odi honte wahene mbra ne opanye wasase so sane yeto wosoro osoro asase wo bode ade ya soto bajapa enwumre eda wase nyam nkokuru beka ye ho na ade nya wepede na sama do ba Yesu Kristo din mu as it is written for man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. Amen. Amen. Yo, abusuafo. Yes. Enche ye ba bedi bronya no ye twen no bai. Na ye hwe se afe na ebeso a. Ede na ya na ye ohaw anasa kwansidie ene nkwanhia ya na etoto ye no. Na eno no obekasa kakra. Ubetimi eyi de wonsu hu ya ansa na ye wura fifure mu ana. Yo, ye da Israel saforade ase. Ne ye hu bebre ni se ansa ne bewura afifoforo yi mu no niema bebre wo ho a ye hwe according to Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na ye hu ni se bebre wura afifoforo yi mu a na ne ankase se e de ka wo ho a wo di gura mu no a wo bedi nkonim no wo gya ato if say also put on the whole armor of God onyankopɔ akodi ni nyina ese se wo ye den ofa entin bebre bai no Awurade Yesu Kristo adware wom o dware wom wasa do ho akoto edontori mu bebre so ai say ne ade a wo mpe wa fie gu ho na wasa den wasa akofa entin na atare nso onyankopɔ de hye wom no eye the armor of God onyankopɔ akodi ni nso no wa ye de wagya ato entin bebre wura 2018 mu a na ba ne poma onyankopɔ ba ne poma ekyekye ne wure no wagya wato enti ehu se bebre ko wura 2018 mu a onkuta hwe wakɔ ne nsansa
na hintasem ba ko no say the mystery of iniquity does already work hintasem aye boni no ono de wagura mu dida o o twen ye okay enti eye say yewura afi mfie empemienu ne dungo twene mu na se de ani to fom a sunsum mu no yo den wo ho emaye afi we yo according to Rabboni spiritual research one of Deuteronomy 29:29 also the secret things belongs to God but what has been revealed unto you is for you and your children to do it ahintasem nyina wo Onyankopon ho osuna sasura wo de adenya so tomfo right na nia wade di akire wo no eye wo ni wo mba de a mo behwe so edi so kosi da na ye hwe sunsun mu 2018 no right ade a ye hu ni se bebre ye crossover cross there hu na cross there over yes started esan atoaso from Nganda that's atrun sem no kontompo Galatians 5:19 hunam doing the perfect edwambo kusu papa mu akayo anita abosunsem enyama fi no eno ene yesande ko ana ye crossover from grace to what to grace from glory to glory or from disgrace to another disgrace. This is the question I already be same send what to Hebrew 10:35 or say monto mu na mawa ketua kese no enchene na boase to yamo na mu wie ni Onyankopon pena odi bo se no ai dey amamo ene Christopher won person bebre obi apani tentem woni otwe honhom oponya ya na ne inside dey aka until 2018 ni ye hu is the spirit of lying atru enkontopo enada and no na say eba so what I say and no near they say the love of God has fallen down sana maybe say rade also nyame don ai dey abafem and the real sikape and na me na no wo kire mu say abodi onyame boy ni na ye woni awo ye woni Onyankopon wo no and na ye woni onyame boy enti ne bebre di woni ato abodi so and then sorry craft for Jenny bra for mekobra for tomatoes e koye nkwan nyina wa sorry nim abodi to me nje abodi to me wow e wo mu say eye ni onyame ye ni nyina eye oyere ni nyina abai ni nyina onyame na boy say yendi but in those things you cannot save you only Jesus Christ the son of the living God because I am his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God enti say rather small me bedi obo ade osoro asase ro ade nya so tumfo o se dimbi ani osoro asase so asase ai betumi age yenkwa je se nia wo wo no enti nia onyame wo onu pe na nkwa woni mu okay onu na hodin woni mu enti haban ni we ne de eye ye dia eye ye sa ye bibia o ye bibia eye nanso amen nanso abamu na de me bisa ne se enti afi we no ebeye prom amayen ana se ase de to afi ba ko ne twa mu no ebeka so ebi a yensemo ne ma na se srade ese ba yensemo no kosoro kakra ana ebegira ankra ahoden so na sa prom ye no atimi aba yo eye no kware prom no prom na ebe no pe prom ye no fakesi kakra pe ene benya prom ef se nia ohun atro ne ntere me ka se bri mi be se rade o se ye wo bri bia wo friend the hour of temptation Revelation 10 right Revelation 3:10 Revelation chapter 3 verse 10 o se in this world or the we see nyina ade Onyankopon de ato ama ene ensohwe an hour of temptation wo ba so obia ahwe na ne obetumi adi nkonim no right enti se nso no 2018 a ye wura mu good odo ye ya to nchen ye gya odo asa ne ye ba ha mbato what I say enti ye de otani ni tan na awura mu efse ye gya o adenkwa no ye gya wo obo ade no ade nya sotumfo agura mu awura hema hene no tete Nyankopon Israel safo awurade no do yonko se ho no ye gya to ho and this year 2018 is implementation of iniquity implementation of iniquity ni aye ntuma ye o how bone obi asika ope ni ope so year 2017 na we ntuma ye eno no ba be ye na ni ofi ase no so enya brabo papa enya kwam papa te se wo gusu di banku mimi hu se gusu di banku no meka se banku na enye
enso se wo de banku no be tu manim se na media me so banku de ye pa enti no kware ai de asa odo eni obiom chese otai ahoye a enibere efse yamba nia ebema odo no ade aba anaboayen ye jawato enti sunsum mu no den na be me yetimi enya saa odo no a ye gya no wa afie twa ende jesi ye san kofa me bacho se Christopher bebre oso Christoni ni onyankopon ba na onyankopon ba nso no onye bone na mpacho bisa se ye de adwaman no ye giant na ye ko 2018 no ana bone keten atron kontompo nabraba no ye giant na propaganda to propaganda Soweto eno no ye san ko to aso ana because of Uganda o ko ifa Soweto enti nyama na ebema odo na abaje se sankofa ye sankofa odo biakoye anije onyame asem o se nkonkro no ba usua emma ahode nyansa ne ye ja nkonkro na to ye ja sa ne nti je se sankofa no so nyakopo ahini se ne ayem papa na no Donald Trump o ka wo TV so he believed the Americans. He said do not try the Americans and do not underestimate them. But I want to tell the whole world that do not try the kingdom of God and do not underestimate the kingdom of God. For the kingdom of God is not by words, but by power. A victory through the blood of Jesus Christ and sons of God march forward. Because according to the spiritual research, they are waiting years. One more train was 2018. Later, one more train, one more year, what person yell, nine to be young, what they are called train was 2018. Now, also, what about the Puma or Nakupa about the Pumana, etc. What you want to and to just of about the Puma, Nayan woman by face. Okay. And the end one face so they are saying what also since from the time of John the Baptist, the king of God suffers violence, and violence take it by force. Okay. And they say, I said on Sabeka, Unshira, when you name a patapa and tokwa. Now, when there's no war, there's no victory. Okay. Without shedding of blood, there's no what? Remission of sins. Until 2018, ayoku. Yo. Amen. 2018, ayoku. Na yemrefi. Amen. Asumasem de enye wele di kan ya wabam. Eye no kware. Wabam kakra. Na se yebu nkompo. 2017 ye gya no kwan. Na nso bra wo ba ha ko en gidi se nipa dodo na ba wo na nia dimu akotene be miensa be na betimi ne ya che bra ye wura afufuru mu one more ba kingdom his minister of Christ prophet Abednego me pacho bebre wo ho a wo mu ba no nyame seso won kwa mistake bebre adum ne nsa wo de ma won akoto akire won to twene yeah because wo mu fiefo empese wo benya agoto enti no ya wo kire wo mu se na Luke 6:46 or say why call you me Lord Lord and you do not do what I say. Enti bebre no frem Awurade boame na Awurade kire o say yes akwankyere we ye na ho nto to be ye hey enti say bebre frem also for ebinu dase ebinu say na mmehwe ne say mistake abrante bi bai kwamba bebi ama na mom ukwa obi be chewade a enje odu fie ni brother yere ema ne common singlet I do 2 cities or the agent insurance na nyonyam nyina. And was osetie yesi affordable. Sir. And this way you osetie dia. Ne woti onyame asem a se na wokai no. O say man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Not nature. Anya nature, anya body and ebejewo. A body ye fu ni wiase ni mu nyama nyina. Hwere. O say wiase nyama no anya jane dia. Anya obode na ne enyo no na ne nje ho. What I say, and according to 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, what I say, then the very God of peace sanctify you wholly, that I pray your whole spirit, soul and body, be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. So say Jesus Christ about Sika, and okra. This is the only thing. Jesus Christ here. Now, but only say onipa yura. Say ne wona woka. Won say bebre nim say nipa yura. And nipa po ye nyina to say flowers. Onipa pro flowers is efedi. Sir. And you mystery of mysteries.
yo yesise no nyakopo adom ye pese mbue herbochromatic cardiophysio spiritual research ye behwe uba ye hwe wo spiritual no aduako ahabanko onza ahabanbo ha utrete fine sa na ye wo duro so digu ahaban so de ekum no enti bebrebe ba nwabrabo ewu enra se ye hwe no obi se eduam ebiru se nsuom ebinum se we eche se how bebre na ni me pese me nkire wi ase nyina se wo nya wo be ye wo no nwa dika ye wo de dawo say musu fifem how fim footman ye wo nipa tu mu musu no ye wo tu mu how no ye wo tu mu enye fe na obeka se ko ebo ne bi ni ayo ya ye wo de dawo ento bia fanto na adwene mu se osoro asase wura no ma nsuo tope ene betu ajewo okay eye o da ma menya daten Thomas na me musa crash na ni nuayire ekoto singlet edebeji na numu onyam no obetimi aboa na manasa age abadachi ala very good and next see ankrofu gusu dia dance papa bi wa ne ba wa fa ne ba this and then on ne ba na dasa on ne ko da so wira mu wo nsu bia no ente se be command ensuo ni ade na musu bia dia baba na echi ye yi ni nyina you understand I deal with power also and you shall receive power. I command heaven and earth. Maybe command the angels. We command the genie. Abusu mamwata to me because it is given unto me. That is the word of God. And for Jennifer, tomatoes, for my cobra, I command it. And they all under me. Also, behold, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions and all the powers of the enemies. Nothing shall by enemies hurt thee. And this shall say, Abranti, say na sunsumuno, ni brother yirin, owarino. All what they say, I just say, yeah, on also the who is saying, you're kind to over coffee, ye beja or quine. I didn't obey you now, Obiba Bechewa, dear. Nemo manji. Okoji, the Juman in your man, I say, near Messrs. All sending to improve. Until we know what challenge all Sambra. Now, Ogusu says, no, I there, Obeba, Oba, Ombesa, Genadia, there, Aman. Yan Pansu, yan Pabos, yan command, yan fashion, we command. As Jesus Christ gave the power and authority to the apostles to command. Also, when Jesus Christ called the apostles, he gave them power over unclean spirits to cast them out, heal all manner of sickness, all manner of diseases. Then mom ube say ya wo nwa catch on ube there ube this. And the problem as I say be bring to me man. No mo chiro nyina want to be this. And the fear for no so nim say utumi ba wo beje. Na no ma me bi bai wa trouble 14 years. 14 years, you know, no yina or papers in that crow over the few hoba. Nema miss a men me woo, near me pen up the way. To my men, I'm here. Oh, my men didn't rubber. And the whole year, so my minimum 5 million for the whole year. And a busha yeoman, a busha contonsi. Yeah. A busha to me, wow. It's a basem na by phone, say, one more chronic at wow. Nato me a kitwani say. They are messengers for the what? For the principalities and powers. Before be a ketwa, only Asumasem. And information, Yano, abefone and the command Lucifer, territorial spirits, wicked spirits, you know, one and no hiawa, or do come Mamuataho, a busumho, genie, me by Obabe Sidai, no Sidaya, a yachuadi, a watumbra. One way Bushan, Obey the papa, watumbra. Send the Bible look as say, Dre near us a papa, a bonny, and a bonny so a papa. And here we are seeing you, who papa, why a bonny? Woman, watumbra. Okay. Ube waria watumbra. Unyeska watumbra. Usa de papa watumbra. Nemo muhuda hona wa huachiro dia. Nene na womope. Oh. Unsempa bwa ube didia. No bema biaba. O bama biaba so be waro. Unso ope kuno ope yere. Ope juma watumbra. Sana wiase eti. Eti no se. Nya oye nya onyankobo no oye bone no fi obonsam. No bonsam no fi ase ebon eyinti no nyankopon ba no ba ise obesei obonsam njuma into obonsam njuma no Yesu Kristo no say no anyo nipa us I am he that heals the Jehovah Rapha me awurade me na me sayare ento be no maduro na obi kwento aduro wo de aduro no ma no abefo no je aduro no ewom okuta aduro no so onu so ewom aduro so eden na tumi no enim enti se ya no yes okwa be na afa so a wotimi yes am pensem mu ewo sunsun mu na saa akwa a wo fa so anso a wo ye no den de timi boa
say wodo wa no ka say yade wo yade ne nko na eko ana say moye bibi wo sunsumu ansana yade na ko. Very good. What's now obi aya wo no me kuta the word of God. I have to let the whole world know. Also, everything is tamed except the word of God. You understand? And the word of God is quick and sharper and powerful than everything. And to me, when I command, me kasa, the whole world in Samanfo, me fresh my tell me to me fresh my bosu motia, mamuata, to me biara. Oh, what that 100 years I can command you to come out. And you know, when Jesus Christ gave them power, every median a power. And I didn't so etimimu. Amen. And you know, that is called the love of Christ, which passes knowledge. And you might be filled with all the fullness of God. And so Nyankopon akudini nyina ka ho a. Ose se wotimimu. Na meso betimimu a. Ade biara mo bebisa no. Nye Awurade mede mmeye. What I say? Enti nyama onipa ho Nyankopon ne onyam no wontumi tra Kristo mu. Okay. Wontumi tra nyamesa so eni wo mu. Enti ka tira wontie obeba no nim so woman oyire woman we to bia ba akoto oyire. No da so twempra. Okoto ahabai okoto we no ogbodwama nyama efi kunsu papa mu akayo enti emma onipa hu Onyankopon ne onyam. Ose me ye kronkron enti so ye kronkron. But what I say? That's what I say. Oseti yes affordable. Amen. Glory be to God. Onyame so ye kronkron. Won so ye kronkron. Adan na won pese obe ye kronkron. Nia Abednego edigine ni. Eye mo men koton kreato so mi ensamra. Me ba akako sa no baako. Be yato. Amen. De munya no a makoton kra aba na say de me ne prophet Abednego na ye hwe sunsunmu den na ye betimi aye de aboye oban bra ye wura afifufuro yi emu na mama mfa ne number entudwa na se bia enkomo aye die no se bia na ka wasem ba ko bia mentimi emusa wo frɛ na obeyi ano ama de di kan no 020 85-995-76 020-85-995-76 and the tosonon so ye 027-8977-215 027-8977-215 we prophet. Yes sir. We shall see and we say ye de odo eja ho otan ni tan ene ne maboni ene ye de aba ebi ananye woni nyina na de odo ja ho ebi de bi aba ena ebi no nso a edi ja ho no sei no eden afutuo ni akwankyere ena betimi di amayen a betimi aboama afia yewura mu yi ebetimi aye prom a enkofa se akwansidie ana yenhyehye ne mabia emre da afutu sabri ye da osura asasira ade nyina so to for da ase yo o say the gift of the Holy Spirit and Adom chedin one for my and say yemfa say enkotokumu or the mind for the perfecting of the saints, right? Say yemfa ma Onyankopon ba yemfa ntu onfo enti bisasa eye na afutu amede ma wiacha fa na nyina say for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Because I am his minister of Christ and a dispenser of the mystery of the kingdom of God. Do not try the kingdom of God and do not underestimate the kingdom of God, for the kingdom of God is not by words but by power. Love. And you know, won hwehwe o Yesu Kristo Onyankopon ba no na abodi de abodi ye bone abodi no monsa abodi wiade te so bosom bi amekire no se ne nana abame no maame na ayekodi ne bayire no maame no nana ebeje mu awo ho na nana no wewu anti no ono kono monsa na okomo de na ye bosom no ne wakọ maame no ototo we no ho bayire no ho.
enti maame no beton bayire na wie ka ba ko no waboka efise oni Kristo eninya onyame awo no onyame na awo no anse no bebo so na asase no di kan wo yi ono no onyem no wo yi ene se ni onyame awo no onye bone enti ade bi onyame bo bia bibie wo wiase bi onyame bo owia oye bone osram oye bone ahaba oye bone dua oye bone unsa ahaba kasa omina oye bone mbacho wutie enti no nia efutu amene ma wonse Onyakupon ba no pe na onye bone enti se ye pese nya ahoto na ye hoto ye wo wiase mu dia a ye wo yi se nya Onyakupon do wiase a ye nso ye ka ho me ne wo boy ye ya body enti me ne wo ye beto aye bone enti se me de me ho to wo so me de me ho to dua so abode so obosom nyama so a saade no etumi ye bone okay enti no saade no so na emma yeguso ye tan ye ho emma ye kutia ye ho emma ye no spirit of vampirism incubus succubus gnomes dwarfs genies what is it this kind of devils they all it is written the whole world lies in wickedness and the god of the hidden are demons. Okay. Yes, for wonya mene ye de honhombone abonsamfo ensanse nipa peduasom nipa pe abosom nipa pe namsom nipa pe nsuosom anam abosom bebre woye moa woye abode yo enti Yesu Kristo pe ene ye fa no se ye nkraje nkwa sa prom ye na ye hia no say nije na ye hia no odo biako ye na ye hia wo abusuan nim no ono pe no betuma boy me nim bosom be a metra na nchen wo Togo onem o ye ade papa ompe say nsira beba e ma no de ade fita bon wase ene wo mu no fuguso no nam evodu prepete won sempa boa amen majoti mitie pa o be ma be ware wa o se ne yere no ne kunu no enti se abusuan onye ye majo what you say ene papa bi a ye kire na papa no offer ne ba no o so no ya ponchi ye kire no o ya ponchi de aponchi so de oni abusia oni obi atumeda ne ba pro tumi ne da majo tie enti Yesu Kristo pe na onye bone ni onyame awo no pe na onye bone enti ye pa hoto owiase dia ye njai abodi som ewo mu so onyame abodi eyefe abede efe onyame abodi eyefe nanso do not conform to the world. Okay. Be ye transformed. Okay. Yo, abusiafo yesi afifu from. Yes. We na ye program kra edikan ewo 2018. Sabre de prophet ewo ha. Na monso monfrebi. Ebi anade ememi busa ye na kaba ko ana mienu a wonso bebisa. Na de di won komo no ebi ana wo so obi abebusa na ebusa na onyi ano ansa na yasori akọ. Inti sabre de number na begu mo television no ase inti wo hwa na wafre o ha na fe de me make kan ye no wonso de bitu aso a na ye kama e de amaye okay yo hello abeku e afen kombeto ye mfie so eye eden na obebusa no eden na wonso woka me danasi se ochimi atretere sensemo na jisia no eni pe hu se desia abosumsumunye desia no pese obiade ne woto Jesus Christ so yo enti wo de wo danase se ni chire mu no ani ehu se abosomsom nye yo eni abeku wonso ye da wase ye ntwe so foforo nso wo so hello nana hello waja nana frisia pa o afen komatu ye yo na wonso den na wo ka den na wo busa media me pese bisa bibi kakafa nyamedifu a wote hono media pese bisa se obi sundaye na se bodamfo eto ensuogu no ho a eno no asije ne sei yo wose obi sundaye na obodamfo eto nsuo egu ne ho a
ɛno asekyerɛ ne sɛ according to Rabboni spiritual research abodamfo ye mostly nsuo woda ho now that's the astral. When we talk of astral, this body is sleeping okra no enante na adesa onipa bia ne kran so kohwehwe de kodi a wo de pese wo fa ye ne nipa bia no enti bosom no so ban no wadane ne ho te se bodamfo enti na ehu se obi di na koma nsuo enti no we tu nsuo gu no ho a after 3 days one sorry wo ho a the thing will come to happen because there is time for everything enti they say one se biribi ama no enti nsuo na odi egu no ho no eyemusuo enti they say there's danger ahead enti sabiri na say onso nyankopɔ achi kwai onyame o mensoto na o ya wade mu ne hwehwe bia na wo kire bosom no na obi say ade na wato nsuo egu mesu na nya osoma no de papa no asem koi no obekire okay na kire say nsankyereni bi a ekire bibi e ba beto no correct enti bodamfo na sunsun wa ofisuo okay yo hello Emmanuel. Yeah, ebe zamba cho ebe mbusa papa nse. Obi de me kapa na obetumi aboa ma me nsaka na. Okay. Woso obi de me kapa. Ye wo potrotko garage. Bacho enya sore nkwa na onyamede ma me se me ye potrotko garage. Say obi do ka court asem. That's commission on the rights of the kingdom of God and his righteousness and administrative justice. Onipa oyonipa. What I say? Ye betu machi no. Nyeye ya odi ni ka ompeso otuan ebia na ne busuafo e na akoton afasa ni pa ne so se ompa ni nyama ontua ne ka right enti no on de ne ka keke eye biribi ne wo enti ne esi no enti na Yesu se ohwehwa obey de ubehu ubomu a ye bebio ubisa odbema obetueto anamo abetwa awurade anim dia enye prophet Abednego na esayare eye bibia but we have the almighty God, the Jehovah almighty God, the Alpha and Omega. Also manim, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? No. Bribian was so Jacob. Jesus Christ, John Jacob. Amen. Yo. Yes. Yeah, best so na prophet. Ina o bi an obi de one flow. O pepper so obi tune car no aba. Ampa. Yeah, there is a for radiasi. Or twasefo and the still reading some for na ya dasi. Na no ma maybe papa be for say the prophet Matthew nkasa na o se kurase. O sa o menye kurase. Na o yan kra na kumase dia. Na so for o se kurase dia. Jesus Christ o wonu kurase. Enti bacha ye won sawam. Odu sawama obisa adwaji tasi. Say oko owreku boga costoa or beba obetuye. And otwase so the kingdom of God ministry. Ye was school, ye were assuring so. Otwase obisa baby a boga. Say abrochiri pali italiano bede capital. And then me to me mankasa me ko yes for and me go read them. But is that for ready? Na do marakwa. And you know obi a research kwai ye ba bebue spiritual hospital. Say ye hospital now ye normal hospital orthodox. And you was spiritual hospital. But what you and you know, Bia, Opesa, Ultras and Baby, work hospital, what to an more Nika so Untumia. You were hospital, you were angels, you were power, you were spirits. Okay, you were never baby. I also shall be the Yo, Amen. Yeah, Papa, that was yes. And Yabreno, I am the Amai, and that was Sabre, the obey to me. Amen. Yes, right. Yo, I was here for Yebre no ayebe enu nti de adure no se me nso me sori no bi nso eba na oba beto aso na me sori no de me de hye wa ne se afi ne esi afi ofrom hwe ohusu yie na me nso me hwe me husu yie da se ne ye be se ye hia na na se etwum brefa na pagya